Yes, nongeye kuguha ikaze kuri stade Amahoro i Remera, aho ikipe y'igihugu Amavubi isotse mu rwambariro. Ni ikipe igiye gukina n'ikipe y'igihugu ya Benin, umukino w'umunsi wa 9 wo gushaka itike yo kujya mu gikombe cy'isi kizabera muri Amerika, Canada na Mexico. Bamwonye Ntwari Fiacre yamaze kuhagera. Aya ni Amavubi, ni Pierre nawe ameze neza. Amavubi rero akaba amaze gusohoka, abazamu nibo bamanza gusohoka, murabizi n'umuzamu w'ikipe y'igihugu Amavubi. Ubona ko ibintu byose bimeze neza 5-5. Ikipe y'igihugu ya Benin nayo ikaba isohotse, ikipe y'igihugu ya Benin ikaba isohotse mu rwambariro, ije mu myitozo, ije kwicyushya icyo bita warm up. Hano ntago byoroshye. Benin iri ku mwanya wa mbere, ifite amanota 18. U Rwanda ruri ku mwanya wa 4, I think, ifite amanota 11. Ubona ko rwose abantu bategerezanyije amatsiko kubona ikipe y'igihugu Amavubi isohoka. Amatsiko ni menshi. Benin yamaze gusohoka, Amavubi nayo arategerejwe. MC Faustinho nawe ari kubabwira ati ngenda hari 5-5, ngenda tayari. Abazamu batatu ni Pierre Nibuhake ndetse na Fiacre aka Moraes. Ubwo rero nuko bimeze. Amavubi nayo akaba asohotse abimburiwe na Muhire Keve n'ubanje gusohoka. Umurindi hano ubaye mwinshi, abakinnyi bose bakamaze gusohoka. Ubona Kavita, ubona Amavubi y'u Rwanda rero, Amavubi y'u Rwanda mu kanya gatoya arashyigikira cyane ikipe y'igihugu ya Benin. Bita Kwizera George, muramubona mu by'ukuri mu mukino bita Mangwende yagarutse, muramubona nawe yagarutse mu ikipe y'igihugu Amavubi. Hanyuma bita Mutsinzi Ange, muramubona Armanza bagasenga barafinda. Gilbert nawe ni mugenzi wanjye, ni umujene mari ubungu uko ari abakinnyi umutoza wungirije, muramubona y'icyatsi kibisi Rafael ndetse n'amakabutura George rwose ubona kibisi n'agaherena. Akaba rero aribo bagiye kuba abakinnyi hano bose bakina neza cyane kabisa mu kanya. Rutahizamu umwe rukumbi w'Abanyarwanda n'uyu, Rutahizamu umwe rukumbi w'Abanyarwanda n'uyu. Dusigaje iminota ibarirwa ku ntoki kugira ngo Amavubi na Benin bahure. Ubwo rero abantu bose badukurikiye hirya no hino mu gihugu, abaciye kuri channel yacu ya YouTube yitwa Umwezi 93, twizere neza rero kuza. So twinjire muri game noneho byanyabyo, 11 bagiye kuba ababanzamo mu izamu harimo Ntwari Fiacre Moraes, umutima wa defense harimo Manzi Thierry yafoteje na Mutsinzi Ange. Uruhande rumwe kuri kabiri agakina Kavita Fanuel, kuri kabiri agakina niyo mugabo Claude Aperi Mugisha Gilbert ari guca uruhande rumwe
niyo mugabo Claude, hanyuma uwo bita Kwizera George agaca uruhande rumwe na Kavita, ubwo ni kuri aho bita kuri karindwi. Hanyuma hagati mu kibuga harimo uwo bita Boneri Casemiro, akaza uwo bita Bizimana Jihad, kapiteni Jidro ndetse na Muhire Keve. U Rwanda ruraza kwatakirwa na Nshuti Innocent. Hanyuma Buhake ni umuzamu wa kabiri na Shimegeri Byiringiro arahari, ubwo Enzo, akaza Dari, akaza Emmanuel, akaza Yunus, akaza Moneka, akaza Aniseti, akaza Biramere Bedi Gitego Arthur ndetse na Imana Ishimwe Mangwende. Nuko ikipe y'igihugu Amavubi imeze kugeza kuri uyu mwanya. Rero tugiye kubakurikiranira match kuva wenda banganya amanota ikipe y'igihugu ya South Africa. Ugiye kureba rero icyo cyo match yabo ya nyuma mu rugo yitwaye gute, kuko izasoreza mu gihugu cya South Africa. Iyi nayo gukunda gushobora cyane ko muri match nk'eshanu zeruka Benin atsinze 3 imbere y'ibihumbi banganya indi game imwe. Ubwo rero kurebe se ni kinono bigiye nje ku giti cyanjye mvuga ni muri stade ishobora tureba muvoma ihari, ubundi turaza ariko bareba uyu mukino ni live, ni IFM